kugeza kuri ubu rero Trump bamubajije bati biriya bintu urabivugaho iki, ko hari impungenge z'uko Zelensky atemewe. Niyo mpamvu kumuvugaho byatuma yongera kurakara akavuga ati barongeye barandakaje, akongera akivumbura. Ubushize abonye ko yivumbura, yarivumbuye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, arivumbura rwose, ibintu birahagarara birashanyarara. Bwa bubasha bwa Donald Trump twajyaga tumubonamo burabura. Reka nongere nkwifuriza ibihe byiza, igitondo cyiza ku badukurikira iwabo ari mu gitondo ndetse n'abadukurikira ari mu yandi masaha, namwe reka tubifuriza ibihe byiza. Nitwa Derek Mugabo, reka twongere tuganire ku makuru muri iki cyakare, aho ku munsi w'ejo twagarutse ku nkuru y'ibyo perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ku gihugu cyitwa Iran. Ariko burya ngo sicyo cyonyine yavuzeho, hari ibindi bihugu yagiye agarukaho birimo n'igihugu gisanzwe cyari kigiye kuba kinywanyi cy'igihugu cye, ubwo turavuga igihugu cy'Uburusiya, ndetse na perezida wacu Vladimir Putin. Yamuvuzeho iki? Yamuvuzeho ko yababajwe cyane n'ibyo yavuze ku gihugu cya Ukraine. Ibyo ngibyo nibyo twakozemo ikiganiro ubushize, ngira ngo ni mu minsi nk'ibiri ishize. Ikiganiro cyagarukaga ku byo Vladimir Putin yari yavuze kuri Zelensky, aho yavugaga ko afite impungenge zo kuba umuntu urimo kuyobora igihugu cya Ukraine ari umuntu nyine utari legitimate cyangwa se temewe n'amategeko yo mu gihugu cya Ukraine. Akavuga ati impungenge dufite rero ni zuko hari izindi power, there is what we call power vacuum. Hari umwanya mu butegetsi, hari icyuho, icyo cyuho rero gishobora kuba cyagibwamo n'abandi bantu. Hanyuma kugera kuri ubu ngubu tukaba twakwizera ko Volodymyr Zelensky arayoboye, ariko hari abantu bitwa Azov Battalion bari mu burasirazuba bw'igihugu, bahoze mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine mu ntara ya Mariupol. Kugera kuri ubu ngubu rero bakaba bari mu bindi bice by'igihugu, bahunze aho igihugu cy'Uburusiya cyafatiye Mariupol muri 2022. Kugera kuri ubu bahungiye mu gihugu cya Ukraine, kandi ngo ni batayikomeye cyane irusha n'ingabo za Ukraine gukomera. Icyo gihe turimo tuvuga kuri iyo nkuru, twabahaye urugero rw'igihugu cyitwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite imitwe mvamahanga igera muri 250+. Muri iyo mitwe ni imitwe y'imbere mu gihugu ni 250, ahubwo imvamahanga ni 15. Noneho muri iyo mitwe iza ikabya mu gihugu, ikahaguma, ikahakorera ibikorwa bya gisirikare kandi bigakunda, igasoresha abaturage kandi bigakunda, ikica abaturage kandi bigakunda. Ibisobojwe n'icyo kintu cyitwa power vacuum, icyuho kiba kiri mu butegetsi ku buryo byorohera umutwe mvamahanga cyangwa n'umutwe w'imbere mu gihugu gukora akazi ka gisirikare aho ngaho, cyangwa n'akazi ka kinyeshyamba aho ngaho bigakunda. Muri Kongo murabizi 250 n'ingahe, ngira ngo nine y'imbere mu gihugu, irimo ziriya za mayimayi zose n'amakodeko. Muri Kivu ya ruguru Ituri, nako mu ntara ya Ituri iruhande rwa Kivu ya ruguru ahari izo za kodeko, n'iyindi ADF yo muri Uganda. Mu burasirazuba hano muri Kivu z'epfo na Kivu ya ruguru ukahasanga mayimayi n'ibindi birimo na FDLR. Iyo mitwe yavuye mu bindi bihugu by'amahanga ikahasanga n'indi mitwe yo mu gihugu, ikahaba, igakora, bigakunda. Biterwa nuko hari ikibazo cy'igisirikare. Hanyuma rero icyo kibazo cy'igisirikare necyo Vladimir Putin yari afite, akavuga ati kino gisirikare cya Ukraine ko giciriritse ku rwego rw'uko imitwe yirema mu gihugu bigakunda, igakoramo akazi. Atanga urugero rw'uwitwa Azov Battalion, akavuga ati uyu mutwe ntabwo igihe cyazagera ugafata ubutegetsi mu gihugu cya Ukraine, cyangwa hakaza n'undi muntu utari uyu mutwe, hanyuma bikazaba ngombwa yuko uyu mutwe cyangwa uwo muntu wundi uje cyangwa ubwo butegetsi bundi buje bwanga amasezerano twasinyanye n'igihugu cya Ukraine, buvuga buti ntitubazi, bukatubwira ngo, bukavuga buti goodbye to that contract. Izo mpungenge rero zo yagaragaje, icyo gihe yagaragaje ingingo zari 6, twaraziganiriye hano rwose, narazizanye turaziganira neza 5 kuri 5 nka wa wundi wajyaga avuga kera. So kugeza kuri ubu rero Trump bamubajije bati biriya bintu urabivugaho iki, ko hari impungenge z'uko Zelensky atemewe n'ubutegetsi bwe butemewe. Icyo gihe Putin yari yavuze ati Zelensky is legitimate and he is the one voting all the cabinet by himself. Zelensky ntiyemewe, ni nawe wenyine utora buri muntu wese uyoboye muri leta ye. Ubwo niba atemewe akaba atora abantu
bivuze ko n'abatora batemewe nuko yari yavuze. Hanyuma Zelensky we yaraje atuka Putin gusa nyine usibye ko yavuze ko ngo buri gihe gito ngapfe, ati rero biriya byo yirwa yikazakazama navuga buriya nta kintu bivuze kuko igihe kiri hafi ngapfe. Kuri umuntu ugiye gupfa ntimukite ibyo avuga n'ubundi byavuga nibyo abantu bari hafi gupfa. Anyways, we nuko abibona. Ariko se ibintu Putin yavugaga ko umvaga birimo akantu, Trump yaje avuga iki? Trump yaje aravuga ati nababajwe bikomeye n'amagambo ya Vladimir Putin kugira ngo atinyuke akerense ubuziranenge bw'ubutegetsi bwa Ukraine. Yavuze ngo President Donald Trump said he was very angry and pissed off when Russian President Vladimir Putin criticized the credibility of the Ukrainian Volodymyr Zelensky's leadership, adding that the comments were not going in the right location. Akavuga ati nababajwe cyane kandi numva ntengushywe no gushira amanga kwa Vladimir Putin gutinyuka gakerensa ubushobozi no kuba ubutegetsi bwa Zelensky bukwiye kuba ari ubutegetsi bukwiye. Ati rero ibyo bintu n'icyo gitekerezo yatanze ntago cyari igitekerezo kigana ahantu heza. Akabivuga nyine agendeye kumbwirwa ruhame. Icyo kiganiro Vladimir Putin yaragiye kuze kwa gatanu nibwo yaganiriye n'itangazamakuru ry'iwabo by'umwihariko ku kinyamakuru cy'Abarusiya cyitwa Russian Today, kinyamakuru gikomeye cyane gifite naho gihuriye n'ibi ngibi twagiye turebaho birimo ikinyamakuru cyitwa Reuters cyo muri Amerika, bifite ahantu bihuriye. Hanyuma rero uyu mugabo Trump akavuga ati naratengushywe cyane njya kumva Vladimir Putin avuga biriya bintu. Agakomeza agira ati if Russia and I, Uburusiya nanjye, are unable to make a deal on stopping the bloodshed in Ukraine, nitutagira icyo tugeraho mu guhagarika amaraso arimo kumeneka mu gihugu cya Ukraine, and if I think it was Russia's fault, narangiza nkatekereza ko cyangwa nkakeka ko byari ikosa ry'Uburusiya, which it might not be, nubwo bishobora kutaba byo, nubwo bishobora kutaba ikosa ry'Uburusiya, but if I think it was Russia's fault, ariko nintekereza ko byari ikosa ryakozwe n'Uburusiya, I am going to put secondary tariff on oil. Ndaza gushyira ibindi bihano. Kuri peterole ituruka mu gihugu cy'Uburusiya, on all oil coming out of Russia, kuri peterole yose cyangwa ibikomoka kuri peterole byose bituruka mu Burusiya. Hano wahita wibaza utse peterole na gaze bituruka mu Burusiya ntabwo byafatiwe ibihano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Byarabifatiwe, ahubwo byabifatiwe ku kigero runaka. Kuri inshuro aravuga yuko that will be that if you buy oil from Russia, you can't do business in the United States. Trump said there will be a 25% tariff on all oil, a 25 to 50 point tariff on all oil. Bivuze ngibyo bisobanuye ko nzashyira amahoro, tarifu rasi twahita nk'amahoro, nzongera amahoro ku bikomoka kuri peteroli byose bituruka mu gihugu cy'Uburusiya. Bivuze ngo nzashyira hagati ya 50 amahoro hagati ya 25 hagati ya 25 na 50% by'ibikomoka kuri peteroli byose bituruka mu gihugu cy'Uburusiya. Hano rero ubusanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe yarafatiye igihugu cy'Uburusiya ibihano. Rero iyo bavuga secondary tariff cyangwa amahoro yo ku rundi rwego cyangwa urwego rwa kabiri, ni cyagiye igihugu cyafatiwe ibihano, hanyuma ibyo bihano bigashyirwa mu bikorwa, kuko ibihano byafatiwe Uburusiya hano
bivuga yuko ni amahoro ku bikomoka mu Burusiya ku kigero cya 25%. None bagiye kongeraho iyindi 25%, bibe 50% mu mahoro y'ibyinjira bivuye mu Burusiya byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ibikomoka kuri peteroli na gazi. Hanyuma rero bagashyiraho n'itegeko rivuga ngo muntu wese ugura ibikomoka kuri peteroli na gazi by'Uburusiya nawe uzahanwa, nawe baraguhanira ko waguze n'umuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika idashaka kugura nawe. Mu nyangire hari umuntu watobazaga ejo bundi Ububirigi bwakoresheje mu nyangire bujya kubwira ibihugu byo mu Burayi ngo rero hari igihugu cyitwa u Rwanda mudakwiye kongera kugura nacyo, mudakwiye kongera kubana nacyo, mukwiye mwese gufatira ibihano mwese. U Rwanda ruba rurabimenye, ruca umubano ku itariki 18 z'ukwa kabiri bahagarika ubutwererane, ku itariki 18 z'ukwa gatatu bahagarika ubufatanye bwose byose. None umuntu akavuga ati se guhagarika k'Ububirigi bugahagarikirwa gukorana n'u Rwanda hari icyo buhomba? Of course buragihomba, kubera ko iyo butagihomba ntabwo baba bwaraje bugubana kubera inyungu. U Rwanda se rwari icyo ruhomba? Yego narwo ruragihomba, kubera ko iyo uza kuba rutunguka ntabwo ruba rwarabanye n'Ububirigi, ntabwo u Rwanda rubana n'ibihugu byose byo ku isi, hari ibyo bitabana. None ikibazo kikazira ku kuba Ububirigi bwigira nkaho ntacyo buhombye. Byanga bikunda bugomba kuba buhombye, ko yabuza kuba budahombye ntago Prévost aba yaravuze ati u Rwanda rwihanukiriye ndetse twaranarwingiza ngo ruze mu biganiro ngo byange. So kubana kw'igihugu n'ikindi cyangwa gufatirwa ibihano kimwe igihugu kigafatira ikindi ibihano bifite igihombo bishyira muri icyo gihugu cyafatiwe cyangwa cyafatiye ibihano. Kuri Trump rero we kuvuga yuko agiye gufatira igihugu cy'Uburusiya ibindi bihano namara kumenya ko Uburusiya budakeneye ko bino biganiro bishyirwa mu bikorwa cyangwa se nabona byanze aribwo azabikora. Ni ingingo igaragaza ko za mpungenge Uburusiya bujya bugaragaza, ndetse n'ejo bundi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya yavuze na Perezida w'Uburusiya akabisubiramo, yaravuze ngo ntabwo tuzigera twongera guta umwanya wacu ngo turizera Uburayi, ngo turizera uburengerazuba bw'isi, kuko urabizera uyu munsi wizera uyu, ejo hakaza undi akavuga tumva uriya watuyoboraga yari ikimara, yari ikigoryi. N'ubu ngubu mu mbwirwaruhame y'ejo Perezida Trump yarabivuze ubwo yavugaga kuri Iran, yaravuze ati twebwe twari dufite gahunda yuko nidutsinda amatora ya 2020 tuzahita tuza, twamara kuza tugahita tugenda tugasinyana amasezerano ya nuclear n'igihugu cya Iran. Ariko tugira umwaku amatora barayiba, amatora bamaze kuyiba hajya abantu badashoboye aranabatuka, amaze kubatuka bumvisha yuko nyine badashoboye, nyamara ayo masezerano ashaka gusubizaho ndakwibutsa ko ari we wayikuyemo yahozeho witwa Barack Obama Hussein, yaraje ashyiraho amasezerano bayita Iran deal. Ni amasezerano batangiye gutereta 2008, 2013 arakunda, 2015 ashyirwa mu bikorwa, 2018 mu kwa 12 ku itariki 3 Trump yasohokamo, none yashaka gusubiramo byanze, ati ni mu byanga ndabarasa. Ku Burusiya naho atangiye kugaragaza kwihindura. Abarusiya nibyo bavugaga bati rero twebwe ntabwo tuye twizera bari abantu, umwe akora ikosa yamara kurikora akareba uburyo hazaza mugenzi we akagoma ryitirira wagiye akanamugaragaza nk'umuntu utarushoboye. Hano rero Trump yakomeje agira ati there will be 25% tariff on oil and other products sold in the United States, secondary tariff. Trump said, noting that the tariff on Russia would come within a month without a ceasefire deal. Trump said Putin knows he is angry, but noted that he has a very good relationship with him, and the anger dissipates quickly if he does the right thing. Hano aravuga ko hazabaho kongera amahoro ku kigero cya 25% kuri buri kagunguruka k'ibikomoka kuri peteroli gaturuka mu gihugu cy'Uburusiya kinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
ariko n'ibindi bintu and other products n'ibindi bintu bituruka mu Burusiya biza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akongera akantu ka secondary tariff. Icyo gihe none cyagiye bafatira igihugu ibihano, igihugu cyaguze n'uwafatiwe ibihano. Ni ukuvuga ngo dusubiye kuri rugero rw'u Rwanda n'Ububirigi, Ububirigi bwafatiye u Rwanda ibihano, rurangije gusaba ibindi bihugu gufatira u Rwanda ibihano. That is secondary tariff, cyangwa iyo niyo secondary nyine. N'ubundi buryo bukurikiyeho. Ni ukuvuga ngo niba ufatiye igihugu ibihano birahagije, niba wumva bidahagije ukajya gusaba abandi kugifatira nabo ibihano cyangwa gukora nk'ibyo wakoze, ubwo nibwo buryo bundi, ubwo nibwo rutambwe rwa kabiri twakwita secondary. Hano rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump aravuga ko ariko bizagenda, ariko agakomeza avuga ati ubu Burusiya tugiye kubura igihe cy'ukwezi kumwe. Muribuka yuko icyo gihe Uburusiya twabwiye ko bwikuye mu gahenge k'iminsi 30 yo kutarasa ku bikorwa remezo by'ingufu bari bumvikanye n'igihugu cya Ukraine ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2025. Bamaze kukumvikana, Ukraine igenda yica amasezerano, ibyaje guhatira Uburusiya bumaze kuraswa ahitwa Engels Air Base, Saratov region, rwagati mu gihugu cy'Uburusiya. Uburusiya buravuga butoya, ntago ibintu biri bukundi, ntago duyakomeza gutyo, twikuye mu gahenge. Noneho Trump mu kuvuga kuri iyo ngingo y'agahenge yavuze ati nibahitamo kwikura mu gahenge bakamara ukwezi kose ako gahenge katarashyirwa mu bikorwa, ibi bintu mvuze birahita biba. Akomeza agira ati ndabizi Vladimir Putin arabizi neza ko narakaye, Putin knows he is angry, ariko aranazi ko dufitanye umubano mwiza, ndetse umujinya wanjye uhita uyenga, uhita uyonga, uhita ubura iyo ibintu abishubije mu buryo, iyo akoze ikintu cyiza. So Putin biramusaba gukora ikintu cyiza kugira ngo Trump adakomeza kurakara, kuko nadakora ikintu cyiza Trump arazakomeza kurakara. Ariko uruhande rwa Ukraine ntabwo yaruvuzeho, mu gihe uruhande rwa Ukraine ari rwo rwazanye ibyo twakwita nk'ibibazo. Ibibazo ni uku mwumvikanya gahenge, abantu baragiye barakomeje bararashe, nejo bararashe, nejo wundi bararashe, kandi barasa ku bikorwa remezo, bakarasa ku kibuga cy'indege cya gisirikare. Engels Air Base ni ikibuga cy'indege cy'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere. Ni ikibuga cy'indege kibitseho za ndege zitwa za Tupolev Tu-25, 70 na 75, hariho na version nshya 90. Zose ziparitse hari. Ubushize bigeze kurasa barasa indege enye icyarimwe ziparitse zitari ku ntambara. Nyuma yaje ubwo barasaga barashe 6, izo ni 10. Nushaka amakuru uzasanga iyo ndege imwe ya Tupolev ibihagaze nibura agaciro ka miliyari 11. Ayo mafaranga ni menshi. Urashe 6, urashe 7, ejo uragarutse. None kuki watamuvuzeho? Ikindi, kuki afite impungenge zo kuvuga yuko Zelensky ubutegetsi bwe butemewe? Ikintu umvamo nuko ashaka gusinyana na Zelensky amasezerano, kandi naramuka adasinyana na Zelensky aya masezerano, undi mu perezida uzaza ashobora kuvuga ati ibi bintu byakozwe n'umu perezida nawe akamwita amazina. None niba bafatira na Zelensky akabasinyana ya masezerano ya miliyari, bahoze ari miliyari 500 ziramanuka zijya kuri 150. Kugera kuri ubu Zelensky ntarayasinya. Ejo bundi mwabonye Zelensky avuga ati aya masezerano ko tutari buyasinyare. N'ubu Zelensky aracyafitemo akantu kako ngono, avuga ati hari utuntu dushaka ko badusesekeramo kugira ngo twemeranywe nabe yuko tubahaye baduhaye, atari byo kuvuga ngo turabahaye gusa birarangiye, turabahaye baraduhaye. Nuvuga ngo twe turashaka amahoro nabo batwaye amabuye y'agaciro. Zelensky kanagira impungenge z'ahazaza he. Niyanga gusinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizamproteje, nasinya zabagurishije igihugu. None agasigara avuga ati se dukora iki? Nicyo kibazo Zelensky afite. Niyo mpamvu kumuvugaho babyita gukoma rutendere mu Kinyarwanda, korosoro wabyukaga. Kumuvugaho byatuma yongera kurakara akavuga ati barongeye barandakaje, akongera akivumbura. Ubushize wabonye ko yivumbura, yarivumbura ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Harivumbura rwose, ibintu birahagarara birashanyarara.
bwa bubasha bwa Donald Trump twajyaga tumubonamo burabura buri umuntu baravuga ngo nta mutwaro w'akabiba nta mutwaro w'akabiba kubera ko umuyobozi ashobora kuba afite ingufu nkeya wowe umubonamo ingufu nkeya ariko igihe yahisemo kugaragaza ingufu ze zose kakwerekara arabyanga kandi bigakunda. So Volodymyr Zelensky afite impungenge z'uko ashobora kuba agiye kugurisha igihugu. Yamara kugira impungenge z'uko ashobora kuba agiye kugurisha igihugu, hakanaba impungenge z'uko nabo bashaka kumushinyisha ayo masezerano babizi neza yuko agiye kugurisha igihugu, bagashaka kumufatirana rero kugira ngo asinye amasezerano. Amara gusinya amasezerano bo basigare bahangana no kuvuga ngo aya masezerano asinywe n'umuntu wemewe cyangwa utemewe, ku buryo abandi bazaza mu gihugu cya Ukraine niba bashaka kwitambika ayo masezerano bo bazahatirwa kumva yuko uwo muntu ari we wari wemewe icyo gihe. So ntabwo Leta Zunze za Amerika yakwemeza yuko Zelensky atemewe kandi ikeneye ko uwo muntu utemewe wasinyira amasezerano. Bagiye ku ruhande rw'Uburusiya bakavuga ngo ntiyemewe, byabasaba iyindi minsi yo gutegura uwemewe no gutegura amatora kugira ngo igihe kigere batore, mara gutora uwo muntu bamuzane nawe asinye amasezerano. Uwo muntu nawe ashobora kuza afite imitekerereze ye kandi wakanaza yemewe ku buryo yaza ari na clean mu biganza bye, nta maraso arimo nk'ari mu bya Zelensky, nta makosa yakoze nk'ayo Zelensky yakoze, nta byaha amakosa n'amaraso ntabyo afite. Uwo muntu aje ari clean ashobora kuvuga atoya let us rethink, reka twongere dutekereze nta bundi buryo twakora mu bino bintu bitari byo kudutwara kimwe cya kabiri cy'agaciro k'amabuye y'agaciro ari munsi y'ubutaka bw'igihugu cyacu kandi ariyo rurengera abaturage. So Donald Trump kwiyeranja cyangwa guhagarara akavuga ati reka nshyigikire Zelensky nubwo mbizi neza yuko ubutegetsi bwe butemewe, reka mushyigikire, ni ukugira ngo arengere za nyungu, namara kuzibona imvugo izahinduka. Dusoza reka mbibwire ku gakuru kagaragaye uyu munsi. Ni ikinyamakuru cyitwa The New York Times, gikunda kwandika inkuru kugira ngo zisome bigusaba kwishyura. Cyanditse inkuru kigaragaza ukuntu there are reports confirming Pentagon's open secret role in Ukrainian options. It has been evident that the US military served as the eye, ear and brain behind any significant action by Kyiv. Hari raporo zagaragajwe n'ibimenyetso simusiga bigaragaza uruhare rw'igihugu cya Leta Zunze za Amerika ko icyo gihe igihugu cya Leta Zunze za Amerika cyakoraga nk'ijisho, cyakoraga nk'amaso, nk'ugutwi ndetse n'ubwenge bw'igisirikare cy'igihugu cya Ukraine muri operasiyo zose z'igihugu cya Ukraine cyakoze ku butaka bw'igihugu cy'Uburusiya. Urugero batanze ni igitero kigeze kuba mu kwezi kwa 4 kwa 2022 cyashenye ikiraro cyahuzaga Crimea n'ubutaka bw'igihugu cy'Uburusiya. Icyo gitero cyaje no guhitana ubwato bw'Abarusiya, ubwato bunini cyane bwagenderaga mu mazi y'inyanja y'umukara. Muri ayo mazi y'inyanja y'umukara niho babutegeye baraburasa. Bamaze kuburasa bangiza imari ikomeye, imari nyinshi y'igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya bugira ikibazo, buravuga buti Ukraine ifite ubushobozi bwo kugira intwaro zaturasaho muri ubu buryo. Ese Ukraine ifite ubushobozi bw'ubutasi bwo kumenya igihe turi buzire hano n'igihe turi buhavire. Bafite ubushobozi bwo kumenya intwaro runaka bari gukoresha mu gusenya ikiraro cyadutwaye miliyari 22 cyakoreshwaga n'abaturage bagera kuri miliyoni hagati y'eshatu na 12 ziba muri kariya gace. Baguma babyibazaho ariko baricecekera. Amakuru yaje gusohorwa n'ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze za Amerika The New York Times kivuga ko Leta Zunze za Amerika ariyo yabaye ijisho, yabaye amaso, ugutwi ndetse n'ubwenge bw'igisirikare cya Ukraine kuva urugamba rwatangira kugera uyu munsi. Ibyo rero biraza kongera kumena
amavuta mu muriro, lisansi mu muriro, kubera yuko Uburusiya nubwo hari ibyo buzi, nubwo buzi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itabikunze, ariko ntago buzi ko bwatatswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika from the first place, kuva mu ntangiriro. Indi nkuru twakubwira ni yuko Ukraine yongeye gushyiraho impapuro z'abasirikare bagomba kwinjira mu gisirikare cyabo cya Ukraine. Bose bari barahungiye mu gihugu cya Poland, irimo irasaba Poland nkuko u Rwanda rwakwandikira u Burundi rukababwira ruti muduha abasirikare, muduha abagabo bose bahungiye aho ngaho baze bajye mu gisirikare. Ariko wenda kasi y'u Rwanda iratandukanye, ko u Rwanda ntago ruri mu ntambara. Reka turere Republika Demokarasi ya Kongo. Republika Demokarasi ya Kongo ikandikira u Rwanda ikarubwira iti muduhe abagabo bose bahungiye aho ngaho, abo twirirwa tubona aho ngaho mu nsengero basirimba, mu baduhi baza hano ku rugamba barwanye abanzi. Ikibazo nuko abahunze muri Kongo, abahunze nibo bahigwa. So ntago Kongo yabasaba ngo babayihe, ahubwo M23 bura niyo yabasaba, ikavuga iti mubaduhi batahe baze badufashe kurwanya umwanzi. Ubwo umwanzi wa Leta ya Kongo ni M23, umwanzi wa M23 ni Leta ya Kongo. Yego no muri Ukraine banditse impapuro bazishyikiriza igihugu cya Polonye kugira ngo ibashyikirize abagabo bose bahunze intambara, kuko miliyoni 13 z'abanya Ukraine bahungiye muri Polonye, 13 bari muri Poland, abandi bagiye ahandi. Muri abo rero muri izo miliyoni 13 bavuga yuko imibare igaragaza yuko nibura miliyoni 4 hagati y'enye n'eshanu ari abagabo, hagati y'enye n'eshanu n'abagabo, abasigaye babarirwa muri 7 n'abana, abandi n'abagore, n'abana n'abagore. Barimo baravuga bati rero bakwiye gutaha bakaza bagafasha abandi kubaka igihugu. Hundreds of Ukrainians seeking to avoid conscription to the war-torn country's armed force have applied for asylum seekers in Poland, according to the media reports. Amagana n'amagana y'abagabo bahunga kujya mu gisirikare cy'igihugu cyashegeshwe n'intambara, barimo barisabira ubuhungiro bwo kwigumira mu gihugu cya Poland. Bakavuga bati ntabwo twe dushaka kuguma cyangwa gutaha mu gihugu cya Ukraine cyashegeshwe n'intambara, tujya kwenda iki? Oya, reka twigumira hano, niba bitanakunze hano mutwohereza ahandi aho tujya gukorera akazi kacu, ariko ntabwo tuguma muri iki gihugu, ntago dusubira muri kiriya gihugu, ntago tujya kurwana ziriya ntambara za kiriya gihugu zitajya zirangira, zidashobora no kurangira, zidashobora no gutsinda n'umuperezida wacu uteye kuriye. Abo n'abaturage b'igihugu cya Ukraine ko ntambara irimo kubera muri Ukraine. Ibya Vladimir Putin urabyumvishe, ibya Trump urabyumvishe, ndetse n'ibindi urabyumvishe. Ikindi nakubwira nuko waduha subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana. Subscribe ni ugukanda aho ngaho gusa, ukandaho gutya just ibindi ukagira ibiganiro tugushyikirizaho. Reka wifuza umunsi mwiza, tuze guhura muri biganiro. Derek Mugabo niyo yanjye, ugira umunsi mwiza.